से मुहाई शासन तौबसिंगमक्तबदगी कोक्सी बेरा लाकदौन उई अइना हाइजगे मपान थोखरगा खनदब इनसनबदु नतब हयेंग रैली चलगा अटैक तौरो होरेन रैली चलगा अटैक तौरो दैट्स नॉट द पॉलिटिक्स अखोय मनुंग थुगाइरगा करी कानब रैली चटप कांगबु यानिंगदब कांगबु यानब कांगबु खनरादी सिनरदी कनाना मांगजगनी अखोयगी प्रजा अखोय मसेन गाता मांगजगनी लीडर ओरगदी इमोशन दु फादब तंबताय लीडर ओरगदी प्रजा सिंगसिबु भाप ताना वारी साबिबताय अदुना ngasi akhoi manipur thoiba khoi laibak thiba thoruk se yamna complicated loi adoke complicated loi pone aduna hariba pose khoi phongna khanaba yaba lona khanaba yaba aruba mayam ma leiba pone adeda ngasi bawda opposition party na congress party na honorable member zero aduke bawa understand tawdana hai tare aruba wa khanagada matam sideida adum kanoda government da maran siba yana nabagi sumba mayam tawuse nande pambio honorable member yaragadi kandem to ware kumba ma anta pambio lahon ning lambai gi yamba ibom sa hage khoi de chahi da di senior ni politics da di khara vote di am kuina lepa su karak budi handa krishna ahan boi bani na house to kari karam bom tom to kari ngang da bno ga do khoi haining de adu magi kaino do di ai comment bizaroi ese midi sarkata nervous su ra ga mantri su lon su bu yaure hai tar democracy gi piri ba bigi chana kanglon da kari gumba demand or natra issue ma debate to boda sarkar pairi ba number game basing ya ma bi sing duna hoi number du initiate to biraktra gadi walk out to by am lem ba hai tai adu ai khoina provision constitution na piri ba provision ki manung du da khoina walk out to du moina su yam na pendri se kari no ai haibum khangdi ai tare democracy se munna khangba nioi sing oiram ba gadi khoina walk out to gi maram se yam ikai ni hai nei sumai tham se yam haining de mon tang da self leader na budi ha tham gi ra do sai political minus long ni ka ni sim sang so hajan don BJP के spokesperson ने गुम सा ना जो हाई बा स्वाई मतंग दि political minus long na budi talk ba khana da banate any issues hanjan khang nei khana na ma pa se kari no hoi hoi gi lambai gi yam ba ibom sa hage khoi de chahi da di senior ni politics da di khara vote di am kuina lepa su karak budi handa krishna ahan boi bani na house to kari karam bom tom to kari ngang da bno ga do khoi haining de adu magi kaino do di ai comment bizaroi akhoi gi district sem ba haibase district haibase karino se akhoi leader na so hai re dum akhoi adu gi wakhalon do ni la isu pandaba yadre jiri bam si 220 km from Imphal 0 km sidagi jiri ta na chakpai se aduki matik awa boy lambi gi hujik lairiba dagi communication phat dagi lambi gi film phataba di law and order phataba sigumba matamda any jiri da kariba crime ama thokpada or natraga office ki kariba document ama dakar leba kanda headquarter Imphal East ana lakpa haibu se amna adubuni administrative convenient oidaba hairis adugumba maram oirakanda jingda khoi se kamjong da herzol da dagi none da ano the arabara hapa mafam da hangami se administrative convenient khudong chana baidam ta hangi bana madu da mayam dum ubirong ni adu 2016 gi aina ningsing jabata December gi tang ma pan ye ahing da haiba time midnight ni se akoi cabinet mi fama mana logi se madu gi ahing supa lam du gi praja miyam na jagoi sa gi ba sai saktana chong da thinna sorgi mingbau sonda to gi bado hujik lai ba sarkar si aina han house da jo hijack hai issue si kari no hoise core issue hai amu hai ni adagi haurok pham adagi asum hai ga lai base amma mu hai basi akhoi gi shasan to bo sing amak ta badagi kok si bera la ko don oin ui aina hijack maram di yan hana hai base akhoi intelligence fail oi ra tang ahum da 2023 da thokre intelligence fail oi ha ra then adagi di matam khara le raga mu kam public platform da akhoi masen janna badagi
मसी थोकिबनी नत्रदि कछु तौरमोयना अमुक हायरे अदई खरा अमुक लेरा अमुक करी हायरे कांग्रेस ना कांगपोपीदा पंचायत चिंगंबा ग्राम पंचायत चिंगंबा मरी मधु कांगपोपी एडीसी द पिथोमे अदुगुंबदुना मरम ओइरगा अदगी थांजिंग दो थांतिंग अना थोलमे अदुना मरम ओइरगा सि लांजे तौरबने अमुक हायरे अदई खरा अमुक लेरगा करी हायरे एक्सटर्नल एग्रेशन मपालम की खुद यावरे हायरे अदे अमुक खरा लेरा करी हायरे पोपी यानथत उबगी ड्रग थिंगुबगी अदगी फॉरेस्ट रिजर्व लैंड कन्नबु होनरुबगी तौरबने अमुक हायरे हंदक अमुक असेंबली हरकदर करी हायरे शेड्यूल ट्राइब मैतै दो ओन या हायबगी हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन तौ हायदरा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन पिरकपदो मदुगी एगेंस्ट रैली चपे अया पिरुदै तौबने अमुक हायरे ngarang aikoina walk out tawrama matung ngarang namuk kari haire district hang base base basagi akoi political ki khudong chaba tawraga mu hang mu haire sidabu nervous chatle haire di maram se leuraba akoina haijari se lakna bu sunate aseng bu dune ba sigi haurak phamse munna sina de habdu khanga kanda madugi chap chana hidak thara kanda ana balayang burung layang gudobuni ana basi matam chana layang dragadi ana ba kan mangam de habse ai am ngallingai da hai greba aduna using manipur gi fibam se yam lusalap ko fibam da leire akoi future leiraktre tungda kari ora kadagi se akoi hai bangam dreba tha tra manga phara basi bhauda kari gumba simadi tawre he masimadi oirak pa ya bai fibam leire se leitre the high roga prime minister faunari haini somdana minister MLA na prime minister una intervene tawna ba haijagane na leiriba sarkar sigi manung do yago minister MLA mayam sina prime minister unagane na jakha sida sik appointment sik to aina haijan banate se somdana chief minister na prime minister ga 24/7 tung kunbari pau faunari hekta haiba adu handak chalu bagi du su aina house ta haire hek ham governor gi discussion address ba honorable chief minister na prime minister thatra mai matung do chapiru banina मरदु उन्नयन मीडिया खरना हाइबु जावी उन्नति हाइबु जावी यारगदि दि लांगतक नरब प्रजा सिंसिगी वाखन खितंग फादनबा हाइदोक प यादबदुना हाइदोक पिगनु अयाब खितंग जे थबिउ हाइबदा मा करिम हाइदोक खिदे अदुना ताकबुदि प्राइम मिनिस्टर उन्नति हाइबने अदु ngarang दि अखोय यावदबु नुमित अखोय सोशल मीडिया गी चैनल द ताब कांददि माइ सि पुरग करमाइना प्राइम मिनिस्टर उन्नगदोइनो हाइबगी भोइस अममु थोलेबा सि छाइ एरिया सि द चीफ मिनिस्टर अमु ओइरगा सिगी वंगांग सांगांग सिदी इकाय हाय तारे मयाम सिदगी हना कैसु थदोन हाय नाइ लीडर सिंह का ताना का रूलिंग ना उनबा ngam da di opposition ni mai ki prime minister na ba na bi ka अखोय कार हन होना रे tung do huju je kam ho na हुजी अखोय होना गिदी होना बदी अदु अखोयना हाइजरिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द यावरि MLA मक फाउ द पिरक तरगा अखोय द पिरक कनी हाइबसे ई थाजबदी वाली अदु लाइपाक की स्टेट सिग इंटरेस्ट अखोय ट्राई दी तवनी बट तवबुदबु पिरकन हादि आशा तौदे मरमदि लैरिबा गवर्नमेंट सिगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भाव यावना अपॉइंटमेंट सिक तौद पिरखिदे